Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кайрадан биз сиздерге япошкаларды көрсөтөбүз. Бүгүн 2019-жылдын 24-августу. Рио Муна базарындагы япошкаларды малометражка, ошондой эле 7 орундуу бардык унааларды тартабыз. Андыктан биздин каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Биз баштайбыз. Honda CR-V правый руль. Жылы 2004, 157 пробег, коробка автомат, 2 объем, расход 110 литр деп жазыптыр. Негизи 6-7 сурап жатыптыр бул жерде. 0555 79 91 79 0709 73 74 53. Бул унанын боло турган баасы, эгерде сиздер чыныгы реальный клиент болсоңуздар, $6400 берем дейт. Унанын ээси жанында турат, ээси менен дагы мен сүйлөшүп көрдүм. 6400 окончательно болот дейт. Ушул эле Honda CR-V'нин эски кузовундагы боз түстө турат. Жылы 2001, 2 объем, негизги баасы $4000 сурап жатат экен. 3-8ке берем дейт бага. Унанын ээси менен дагы толук турдө сүйлөштүк. Коробка автомат, 8-10 расход, 0502 27 22 бага. 0502 27 22 88 деген номерге чалып байланышып көрүңүздөр. Кошумчалай кетсек, бул унанын отуруштары кожун экен. Кара түстө. Болгондо дагы кара түстө кожун экен. Ички салондорун дагы ачып көрсөтпөйбүз. Бул четинде бир аз жыртылып калыптыр. Бирок мына экинчи пассажирский отурушуна жыртык жерлер жок. Панелдер, магнитофон бар, торпедалар таза. Пробег 179. Honda Fit 2005 жылы. Ак түстө турат, караңыздар, үстүндө даяр багажник дагы бар экен. Даяр коюлган. Объем 1.3, негизги баасы $4500, 0778 996 600 деген номерде турат. Toyota Estima 2001, 24, $5600, 0778 99 41 11. Subaru Forester 2004, объем 2 турбина, $5500, 0555 06 70 52. жылы чыккан 2-4 объемда Nissan X-Trail правый руль. Пробег оригинал, коробка автомат. Чытыргыды. 60-тан ашкандан кийин өчөт деп жазыптыр. Кнопкасын басса $5500, 0779 46 51 51. Toyota Wish 2003, 1.8, $4800, 0703 78 11 70. Subaru Legacy BL5 sedan 2003 жылы, 3 куб, $5500. $0553 82 28 13. Honda Accord ак түстө турат. Жылы 2002, 1.8 объем, 207 пробег, баасы $4500, 0776 80 40 88. Honda Stream ак түстө. Жылы 2002, 2 куб, $3500, 0705 04 68 17. Канча болот бага бунун боло турган баасы?
To'xtay turgani qancha? 3. 3. Qancha atma? $3300. Ne tapıyoruz? Bilmiyorum. Ha, biz жөнінен постоянно базарда машиналардың бағаларын біліп тұрамыз. Test var mı? Бишкекке бар. Var mı? YouTube'dan görüp қалауыз бана. Ол ютубтан көрсеңіздер болады машинаңыздарды. Алам дегендер болса, именно сіздердің машинаңыздарды іздегендер болса, через YouTube сіздерге çalады да. Клиенттер. Biz ошон үчүн постоянно тұрып тұрамыз. 3 па қанша атты? 2003 1.5 объем Toyota East $4700. 0555 71 91 85. Коробка автомат. Toyota Epson 212 000 пробег жүрген. Жылы 2002-24 $5800. 0550 222 297. 2002 жылы 1-ші объем Honda Fit ақ түсті тұрады. $3700. Азыр номерін көріңіз. Номеріңіз жоқ екен айтып көресіз бе? 707 92 21 15. 92 21 15. $2003 3 küp Toyota Estima $6800. Üstünde 2 yıllık var. Bası olsa Bambur'da eskat böyle $6800, 2 yıllık var. 0706 654 111. Расход 913. Штырыбы да екендігін еске алып қойыңыздар. Honda Inspire 2003 3 küp $5700. 0703 62 02 09. Toyota Mark 2 жылы 2002 2 küp. Простой мотор екен. Салон велюр деп жазып тұр. Чисто не прокуройный. Коробка автомат 0550 191 550. Subaru Legacy B5 правый руль. Көк түстіген жылы 2003 2 күп 162 пробег. Пробег оригиналда тұр. 3-9 негізге сұрап жатыр. Окончательно тоқтай тұрғаны қанша болады? 3-7. $3700. 0702 84 60 85. Hop. Tamam canına yakınday koyup sen çocuğun kırp bağlamam. Honda Inspire жылы 2004 3 күп $5900 без вложений дейді. 0709 98 87 78 деген номерге байланышқа шығып, ошол Honda Inspire унасындағы көрсеңіздер болады. YouTube'a da atıyoruz. Klientler çoğalt. Bilem. $2003 24 Toyota Estima $5700. 0770 13 53 28.
2005 жылы, объем 1.5. Toyota BB деген ұнасына көрсетіп кетеміз. Коробка автомат. Вложение не трубы етеді. 0703 08 10 76. Honda Odyssey 2004. 2.4. Басы $5000. 0703 42 42 86. $2002 2.3 объем Honda Odyssey Absolute $4300. 0704 48 42 48 92 деген номерде байланысқа шығыңыздар. Қанша болады екен? Бола тұрған мағыз қанша екен? 4100. 4100. 41. Honda Evo деген ұнасы 2005, объем 1.5, $5300. Коробка автомат 0702 66 46 51. Бұл ұнаны ескерте кетсек, Honda Fit-тің 1.5 моторы өте оқшаш, айырмасы жоқ. Типтроникасы бар, jet скоросты. Моторы 1. Honda Inspire 2003 3 куб $6200, 185 пробег. Нөл 505 84 25 83. $3 куб Toyota Windom 197 пробег газдағы бар екен. $5900 0500 42 00 00. Honda Accord 2003 2 куб $5300 без вложения. Пробег оригинал, коробка автомат 0550 10 00 08. Урматтуу биздин көрөрмандар, биздин бүгүнкү бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Видео жаккан болсо лайк басыңыздар. Биз кайрадан эле дагы деле сиздердин сурооңуздар боюнча унааларды тартып беребиз. Көрүшкөнчө.